Kwa ihinda iraya uhaguku wa ugitiri ni undu ukoretwo uthararetie thayo ituura-ini ria Mbaruk riria riri muhaka-ini wa gicigo bunge kia Nakuru East na Girigiri kinae magitwo gicigo giki kiharo gia gutabaniria ngero. Kwa ihinda ritakirite ciumia igiri andu atatu ni moragitwo matura-ini ma Icariria, Mbaruk na Sogunoi, ukirikana andu aya moragirwo na njira ihanaine. Ngioria andu a ituura riri na andu aria twinao na thirikari hamwe na borithi twa makiuga na chief ndio tuhakikishe ati undu wothe ni wathira once for all. Tuliona kimekosa usalama kabisa kwa sababu tulipokuwa tukihojiana tuliona kwamba watu wengi wamepigwa. Kwa ripoti zilikuwa zikitoka upande na upande ya kwamba watu wengi wanapigwa kwa hii baa iko hapa kwenye kijana alipigiwa. Umwe wale moragirwo ni Shuru Kamau, muruto wa form 3, nyina gitariria akwirire thibitari-ini akiamukira urigiti na thutha ucio uthuthuria wa postmortem ukionania akwire kumana na nguraro cia thiini. Iciko iria irarakete muingi wa gicigo giki aria riu mehitite kuoya watho moko-ini mao makimenereria maabitha ugitiri ni kuoya mahaki na kuhithirira itoi iria cikoretwo igitabania ngero ici ndeto iria cifu wa ituura riri akanite. Chifu ya hapa hata ukimwambia maneno ya pombe asubirikagi na ogeagi anaenda hapo sukua pesa, anaenda hapo sukua pesa, anaenda hapo sukua pesa. Sasa kazi yake ni gani? Kali wachache ambao tuko nao within my location wamejaribu, tumeshirikiana pamoja na hao na ikawa hakuna shida nyingi. Kuna wakati kulikuwa kuna wizi wa ng'ombe zilikuwa zinachinjwa ovyo ovyo, lakini kwa sasa hatuna ripoti kama hii. Gukiri uguo amwe ni makuruhanetie ciiko ici na uhuthiri wa dawa cia kurevia iria maugite cianangite aingi a mbeũ njĩthĩ gicigo-ini giki. Ucini ungioka haha ndra imwe makoragwo manyuite nguga thirikari ituteithiririe bangi tuninirwo na njohi tuninirwo. Nasema pombe ikuje imwago yote na wale watu wanauza hiyo pombe wasukuliwe madhege au wafukuswe. Hata ikiwa ni mimi nifukuswe. Juu watu wameharibika. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege.